I introduce to you the main part of the evening. This is an international contest of 10 3-minute rounds of boxing in the middleweight division. It is between, on my left, his professional record, 34 fights, winning 27 of those. He's wearing black and red trunks. His weight, 71.70 kilograms. From Australia, ladies and gentlemen, Paul the Animal Tawil. Versus on my right, with a record of 27 fights. He has won 20, lost 5 and drew 2. He's wearing red and white trunks at 72 kilograms. From Johannesburg, Charles Benoni Bomber Westhuizen. Our referee is Mr. Bukwana. The judges, Mrs. Martin, Sono and Skitter. The timekeeper, Brian Carroll. Die formaliteite is afgehandel hier in die Portugese saal vanaand waar Charles Oosthuizen te staan kom teen Paul Tawil. En daar's baie gepraat voor hierdie geveg, maar vanaand sal ons sien wat die manne kan vermag. Dit is soos die vergelykende tabelle daaruit sien. Paul Tawil se verjaarsdag vandag, 27 jaar oud. En wat kan 'n mens hier vanaand verwag? Well, it's billed as a grudge fight, and the men have snared and snarled at each other right up to tonight's actual fight. So let's see. Now it's the time to let their fists do the talking, as they say. Paul Tawil, seun van Fraser Tawil, 'n man wat vroeër jare baie gevegte teen Willie Ludik gehad het. Begin van die eerste ronde. Charles Oosthuizen, 'n bokser wat daarvan hou om vorentoe te gaan, maar Paul Tawil wat so effens korter is, wat die eerste houe probeer het. Dink raak hy heeltemal mis. Tawil, a very gutsy fighter, will need to get on the inside because Oosthuizen has both a height and reach advantage. And Tawil's bob and weave is going to prove something of a problem for Oosthuizen, trying to get the left jab working, but not quite reaching Tawil yet. Tawil in sy vorige geveg, die laaste een waarin ons hom sien boks het, verloor op punte in Durban teen Ron Amundsen en ook voor dit teen Joseph Lala. Ons 'n reguit linker van Charles Oosthuizen wat deurgedring het. Dis wat Paul Tawil daar sal moet doen, is die hele tyd vorentoe kom. Oosthuizen nie baie daarvan hou om agtertoe te beweeg nie. Tawil digging a few shots to the body besides going to the head and causing Oosthuizen to back off here in round 1. Paul Tawil net 5 gevegte gehad as amateur voordat hy as beroepsbokser begin boks het, professionele bokser. 36 gevegte, 29 gewen. 18 van hulle met uitklophoue. Hy is besig om vir Charles Oosthuizen 'n bietjie terug te dwing. Oosthuizen has one of the hardest chins in boxing. He's been in some very grueling fights and stood up to some big punches, and you'll notice that Tawil going to the body looking for an alternative target, and that makes a lot of sense. Paul Tawil, self 'n man wat met 'n stewige kenspog Paul Tawil sien homself as 'n natuurlike ligmiddelgewig, junior middelgewig. En als gevaarlijke raak van hom wat tref teen Charles Oosthuizen se kakkebeen. Paul Tawil wat definitief bezig is om deur die tyd vorentoe te beweeg. Vir Oosthuizen die verdediging te dwing.
Charles. All right, that was a nice round, okay? Breathe again. All right, look, don't stand and pose in front of him, all right? Don't present a standing target to him, all right? As he moves, you move your back foot. You know what we've been doing? As he moves, move your back foot. And use more jabs, all right? Oosthuizen was unable to take real advantage of his height and reach in round one because Tawil kept coming right on top of him, bobbing and weaving and getting under many of those punches. All right, and as he starts his move forward, you start your back foot moving. Don't get caught a split second too late, all right? How does he punch you? Then lift it afterwards. Round two of this 10-round middleweight fight between Charles Oosthuizen in white and Paul Tawil in the black. Tawil still bobbing and weaving, giving Oosthuizen lots of problems to try and get that left hand flowing freely. Notice how Tawil is either moving underneath the punch or slipping it altogether. Paul Tawil se beweeglikheid, daar is het weer. Die sorgt daarvoor dat baie min van die houe van Charles Oosthuizen eintlik tref. Hy's korter Tawil, so hy moet uit die pad uit bly van daardie houe. En hy moet weer naby kom na die lyf toe. Hy wel getref, maar Oosthuizen ook baie ervare, beweeg uit die moeilikheid uit. I suspect that Oosthuizen would want to keep this fight at long range because he does have an advantage in height and reach, and he'd obviously want to keep Tawil on the end of his punches, but Tawil's forcing his way on the inside. Tawil het nou binne 'n kort ommesientjie van tyd met 3 goeie linkers getref. Die regter was nie heeltemal daar nie, nog 'n linker daarna. En 'n regter. Die krag van Tawil word tentoongestel uit sy man teen die toue. Linker hou van Charles Oosthuizen en een daarna het ook getref. Paul Tawil baie meer aggressief as wat ons hom in Durban gesien het. Well, Tawil is in excellent condition here this evening, and he's keeping a lot of pressure on Oosthuizen. Oosthuizen, at this stage, almost entirely occupied with defense. Very little coming back from the South African champion. Die regter was mis, maar die linker het getref van Paul Tawil. Wegboek en ons teen die toue, Charles Oosthuizen wat wegbeweeg. Paul Tawil wat elke nou en dan ook linkers en regters ontvang van Charles Oosthuizen, maar nie met dieselfde krag waar hy houe geslaan. Regter was mis, die linker het getref, hier die tweede linker is teen die handskoen vas. Tawil waar die houe afwissel na die lyf toe. This is by far the best I've seen Tawil box in South Africa. Quite clearly, he's highly motivated here this evening and in excellent physical condition. Keeping Oosthuizen on the back foot as he drives in and bombards the head and body. Aan die einde van die ronde, goeie lyfhoue van Paul Tawil. You're waiting too long, Charles, you're right, and you're throwing single punches, right? Round two was a difficult round for Charles Oosthuizen as Tawil kept coming forward, barraging to the head and the body, and keeping Oosthuizen almost completely occupied with defense rather than firing punches back. Get a bit sharper now. Make him go back a bit. Let's change the pattern this one. Okay. You think you can do that? You think you can put him under a bit of pressure? How do you do that? And of course, when Oosthuizen did fire back, he invariably missed, and that was a result of the bob and weave style of Tawil. Tawil has managed to break Oosthuizen's rhythm, and at this stage, Oosthuizen is entirely occupied with defense. Dangerous, all right? Breathe again. All right, keep him under pressure. Ja, die eerste twee rondes het
Baie spannend verloop, baie interessant. Dis die derde een wat aanbreek, geveg oor 10 rondes. Oosthuizen en Terwijl. Heel wat sneermiddels hier oor die oë van Charles Oosthuizen op die oomblik. Paul Terwijl wat laag afbuk nadat hy getref met die linker en toe ook met die regter. Charles Oosthuizen wat nou ook deur die tyd vorentoe kom. Twee linkers van Oosthuizen wat getref het met Terwijl wat dadelijk terug antwoord. Oosthuizen beginning to throw some punches. Jan, the third, is using that left hand very intelligently and caught Terwijl with a hook off the jab. Kort linker opstopper onder die ken van Charles Oosthuizen van Terwijl was ook daar. En nog steeds Paul Terwijl se verdediging wat hom nie in die steek laat nie. Hy dans uit die pad uit, kry kort linker tog. Meeste van daardie hou ontduik hy. Oosthuizen concentrating almost entirely on the left hand. A far better variety of punches coming from Terwijl, using both hands effectively to the head and the body. Rechterkie wat tref daar van Charles Oosthuizen, 'n kortetjie wat goed getref het. Paul Terwijl wat geantwoord het en weer met 'n linkerhand hou. Hier is die geveg der gevegte. Daar's baie gepraat, baie gesê. En nou moet die vuiste praat. Charles Oosthuizen daar met 'n goeie kombinasie. Die kort linkers het gewerk. Terwijl moet terugkom as hy kan. Hy ontvang die ouwe nou van Oosthuizen. Oosthuizen finally getting his punches to flow. He's found the range and so keeping Terwijl on the end of his punches. Dus soos ons vroeër gesê het, Terwijl sal net hou kan plant as hy naby bly. As Oosthuizen hom op 'n afstand hou, dan gaan hy probleme kry. Dis wat Oosthuizen nou doen. Maar die reguit linkers van hom begin nou meer in die gesig boer van Terwijl. Nog 'n linker wat getref het van Oosthuizen. Terwijl attacking from an upright stance, and that could be a problem for him. He succeeded earlier on by bobbing and weaving and getting underneath Oosthuizen's jab, but now, as you notice, he's standing mostly upright and getting hit. Vanaf de spiegel dat hierdie geveg met 'n uitklap hou gaan eindig. Charles Oosthuizen se beste ronde tot dusver. Charles Oosthuizen finally found the range in round 3 and caught Terwijl with some solid shots to the head. Got his left hand working very effectively, keeping Terwijl on the end of his punches, and then through the right hand, driving Terwijl back towards the ropes. Terwijl, who had bobbed and weaved in the earlier rounds, was almost boxing from an upright stance, and that wasn't the smartest thing to do because Oosthuizen began to pick him off with the left hand. Very effectively indeed in round 3. Well, Oosthuizen, you notice, is coming forward, very encouraged by the success he had in round 3. He just wants to carry on where he left off. Terwijl will have to figure out how to get him beneath that left jab if he's going to, once again, make this fight competitive. Charles Oosthuizen is 'n jaar jonger as Paul Terwijl, 26 jaar oud. 19 van sy 26 gevegte gewen tot dusver. Suid-Afrikaanse junior middelgewig kampioen kry 'n goeie regterhand van Terwijl. Linker is teen die handskoen vas. That left jab from Oosthuizen is clearly bothering Terwijl.
appears to have broken Tawil's rhythm. And certainly it's forced Tawil onto the back foot. Charles Oosthuizen, wat nou die hele tyd vorentoe kom. Houdt Tawil op afstand. En laat hem hier nader kom. As Tawil nader kom, dan is die verdediging daar via die handskoene van Oosthuizen. Pinklinkertjie op die neus daar van Tawil in die linker opstopper. Wat tref van die regter daarna. Charles Oosthuizen slaan mis. Tawil also missing with a great many of the punches he's throwing. En daar is die waarskuwing van skeieregter Bekwana vir die laagslaan. Ek dink dit was in die hitte van die stryd, maar definitief 'n laag hou deur Paul Tawil. Yes, the referee Bekwana has signaled time out. He's going to give Oosthuizen time in which to recover from that low punch. In terms of no foul rule, he can actually have a maximum of 5 minutes. It depends entirely on how soon Oosthuizen feels he can continue with the fighting. Geveg gaan voort. Skeieregter wat weer vir Tawil sê, jy moenie laag slaan nie. Hy kom weer laag in, maar daar die linker was teen die maag gewees. Tawil wat steeds besef, hy moet naby kom as hy met die houe wil tref. Suddenly, some of the timing that we saw from Tawil in early rounds has gone. He's doing better by going to the body than he is to the head. Although that left hook just clipped Oosthuizen as he backed away. En hy loop hom vas teen 'n baie goeie regter van Charles Oosthuizen. Paul Tawil toe hy vorentoe kom. As Oosthuizen daar by daardie regter. Oosthuizen was doing very well in this round until he was hit low by Tawil. And here you can see the punch going well below the belt line. And that really hurt Oosthuizen as he backed away, grimacing in pain. Here's another shot on a different angle. Tawil coming in, throwing punches wide, going for the body, but unfortunately going far too low. There was no question that was a low punch, and referee Bekwana gave him 5 minutes, well, several minutes in which to recover. I want to see the down combination. You've got to pick up your hand speed and put definition behind your jab. I want some work this round. Do you hear me? A little bit behind. I want some work. I want some work. Richard Smith het hard gepraat aan die begin van hierdie 5de ronde. Met sy bokser. Die bokser Charles Oosthuizen. I don't think there's any question about it. Tawil is hurting Oosthuizen in the body. And then, of course, he's barraging to the head. Very good strategy on the part of Tawil. Nou is dit 'n geveg. Wat albei boksers tot die uiterste toe gaan beproef. Maar daar die houe van Tawil nou en dan na die lyf toe. Laat die gesig van Charles Oosthuizen vertrek van die pyn. Maar hy moet naby genoeg wees om hulle te kan plant. Once Tawil gets on the inside, he's very effective and giving Oosthuizen all kinds of problems here in the 5th round. Albei die linkers het getref van beide boksers. Maar dit lyk vir my of die houe van Tawil waarmee hy tref so 'n bietjie meer krag het as die van Oosthuizen. Hy slaan met meer mag en meer krag. Maar baie van hulle is ook mis. En dan daar die wegbug aksie van Paul Tawil wat hom ook help op die verdediging.
Oosthuizen trying to get that left hand working again, but he's thrown it from too far out, and that was another low punch which referee Bakwana didn't quite see. Hy was definitief laag geweest, die skeieregter wou praat. Dink hy het vir Terwyl so gesê sonder dat hy bedui het, maar Terwyl wat nou deur die tyd vorentoe beweeg. Hierdie geesdriftige skare is op hulle voete. Krag, stamina en uithou vermoë gaan hierdie deurslag gee. En terwyl wat daar die kombinasies ontvang van Charles Oosthuizen, as hy vorentoe beweeg het. Hier 'n goeie lyfhou van Terwyl. Those body shots are really hurting Oosthuizen. Grimacing as the punches are being driven to the body. Goeie linker hakhou wat by die handskoene gekom het. Ek dink Terwyl begin besef dat daar die lyfhoue van hom 'n groot aanvalswapen is vanaand. Well, it looks as though the body shots have taken their toll, and now Oosthuizen has slowed down almost to a walk as we come to the end of the 5th round. Well, after a couple of good rounds for Charles Oosthuizen, he didn't quite shape in the 5th. Terwyl took over control once again, and most of the damage was scored with punches to the body, although what we're looking at here on the replay is punches to the head. He's getting tired. He's showing signs of weariness, all right? The big swings are slowing down, all right? Pause then. I want power behind the punches and punch. Straight, man. Water in the back. Well, here's the start of the 6th round, and on our card we've got Terwyl slightly ahead. He certainly won back control of the fight in the 5th, and be interesting to see whether Oosthuizen can get that left jab working freely again here on the 6th, because it's the left jab that will control the fight for Oosthuizen, if he can get it working. Ja, geweldige aanmoediging hier van die skare op die oomblik. Hulle is op hulle voete soos ek vroeër gesê het. En Paul Terwyl wat daar getref het met 'n kort linker, maar hy het ook die kombinasie ontvang van Charles Oosthuizen. Wat hy probeer na die lyf toe, en dit sal interessant wees om te sien of dit nog sy aanvalstegniek gaan wees. Oh, en ek dink Charles Oosthuizen is bietjie geskid daar met daardie aanval. Hy het nie veel houe teruggekom van sy kant af nie. That was a superb combination from Terwyl. Left hook to the head followed by a right. Both punches landing and getting Oosthuizen's attention and respect. Paul Terwyl wat definitief op die oomblik die houe van Charles Oosthuizen beter absorbeer. Goeie regters en linkers van Terwyl wat tref. Oosthuizen wat nou goed terugkom op sy beurt. Rechts links tref Terwyl in die gesig. Nog 'n regter. Hy bly naby, want dis waar hy moet wees. Paar houe moet hy absorbeer. Well, this is a real war we're watching here this evening, and Terwyl giving Oosthuizen absolutely no breathing space, staying right on top of the South African champion as he goes to head and body. It seems to me as though some of the sting has gone out of Oosthuizen's jab. Paul Terwyl wat 'n goeie linker daar ontvang het, vir die oomblik so teen die toue gebons en teruggekom. Maar die wetenskaplikheid van hierdie sportsoort moet 'n mens nooit uit die oog verloor nie. Dit is wat op die ou en die geveg vir een van hierdie boksers gaan beteken. Jy moet nie kop verloor nie. Goeie linker in die maag van Oosthuizen.
met die kombinasie. En 'n regter wat vir Oosthuizen tref en 'n linker. Maar hy tref met die ewe goeie regter net daarna. Hier is oorlogbid. Well, Oosthuizen takes the punch remarkably well, but he's getting hit with a lot of solid shots from Tawil, and they are taking their toll. Geweldige ronde wat ten einde loop. You gotta work, Charles, you gotta work. Charles, listen to me nicely now, right? He's fighting in bursts, Charles, right? Watch his head. The sixth round was an excellent round for Paul Tawil. You can see why, as he barrages to the head with the lefts and rights, driving the South African champion back. There was little coming back from Oosthuizen during this round, as Tawil got through his guard and hit him with solid shots to the head. And keep on top of him, right? Dis die begin van die 7de uit 10. Charles Oosthuizen wat vroeg in hierdie ronde sterk op die aanval is. Goeie kombinasie daar. Twee regters geweest nadat hy met 'n linker gelei het. You might notice that Oosthuizen is pushing his punches out straight and becoming very effective because of that, using both hands here at the start of the 7th. Linker anker wat vir Tawil daar getref het. Hy is besig om so naas moontlik aan Oosthuizen te probeer kom, maar Oosthuizen hou hom weg. Oosthuizen keeping Tawil on the end of his punches, and Tawil desperately needs to get on the inside to be effective. Tawil wat hier 'n paar geweldige houe ontvang het, hy verdien straf. Hy sal uit die pad van daardie houe moet probeer bly. Vroeger het hy dit reg gekry deur hierdie duikbewegings van hom met die kop. Nou raak dit moeiliker. Charles Oosthuizen wat weer goed tref. A good recovery by Oosthuizen. He's taken over control once again of this fight, and it's the left jab that has given him control of this fight. En ek het tog 'n idee dat daar die lyfhoue weer so 'n bietjie seer gemaak het van Paul Tawil, maar Oosthuizen wat net daarna terugkom, dan sal hulle weer van Tawil se kant. Unable to reach Oosthuizen's head, Tawil is now directing his attack towards the body. Oosthuizen met 'n pragtige kombinasie. Ook hy nou na die lyf toe van Tawil, en Tawil wat 'n bietjie vasval tegniek gebruik. Als 'n bietjie asem kry weer, een op die kakebeen. Tawil fighting an upright stance once again. When he did that in the 3rd and the 4th rounds, he took a lot of punishment from Oosthuizen, and Oosthuizen is dishing it out once again. Paul Tawil wat 'n geweldige sarsie daar ontvang het. Probeer terugkom het. Hy wel getref. Hy tref nou weer met 'n regter. Maar albei hierdie boksers wat die houe kan absorbeer, dit het hulle bewys tot dusver. Anders sou die geveg nie getrek het in die 7de ronde nie. En hy slaan op plat daar die kloklei my wêreld. Die linker het getref en die skeieregter tel. Terwyl die kloklei knockdown right on the bell, turned this round around for Paul Tawil, who was in a lot of desperate trouble as Oosthuizen kept hitting him with long shots to the head. But Tawil came back with punches of his own.
right on the bell. Oosthuizen went down. Let's take a look at it from another angle. A right hand to the head stung Oosthuizen. And Tawil driving the champion back with those shots to the head. And as referee Bukwana was going to end the round, Oosthuizen went down. Now breathe. Move around and breathe. Daar die linker het seer gemaakt, want Charles Oosthuizen het 'n sny aan die regterkant van sy neus. Net na die klok gelei het hy geval, maar daar die ou is geslaan toe die klok lei en dan moet die skeieregter tel. En kan Paul Twiel nou die goeie werk wat hy sopas die rondom mee afgesluit het opvolg. Nou kom hy deurentyd vorentoe. Oosthuizen moet uiteraard op die verdediging wees. That knockdown at the end of the 7th round obviously given Tawil a lot of encouragement, and he's backing up Oosthuizen here at the start of the 8th. We've seen nothing from Oosthuizen in the way of punches so far. He's trying to stick out that left jab, but there's no power behind it. Oosthuizen definitief meer op die verdediging ingestel. Nou is het Tawil wat tref. Baie min nou wat aangebied word deur Oosthuizen. Hy tref daar met twee linkers. Dan is hy daar die lang reguit linkers van hom nie. Die regter het getref van Paul Twiel. Een van die beste gevegte wat ons in 'n lang tyd gesien het. En voor die tyd het promotor Morris Twiel gesê dit kan die geveg van die jaar wees hierdie. Oosthuizen beginning to get that left hand working once again. And Tawil has really allowed a valuable time to elapse in this round. Tawil wat daar naby genoeg gekom het om te tref met die kombinasie links-regs. Dit is iemand teen die toue en hy tref na die kop toe, maar hy ontvang ook 'n paar goeie linkers. Linker raak hou van die handskoen af teen die oor. Want Charles Oosthuizen, die regter het goed getref teen die KKB. Oosthuizen wat met twee uitstekende regters tref. A brave fight back by Charles Oosthuizen, beginning to bounce lefts and rights off Tawil's head. En nou is het weer Tawil se beurt. Links-regs het hy getref en kry twee linkers terug. Maar die vermoë van albei boksers om die houe te absorbeer, die beïndruk. Maar die regter was gevaarlik. En hy volg dit op met 'n goeie linker hakhou. It took Oosthuizen at least a minute of round 8 to recover from the knockdown at the end of the 7th. And Tawil hit him with some good shots to the head and 1 or 2 to the body, but he really allowed Oosthuizen a long time in which to get off the hook. And towards the end of that round, Oosthuizen started firing back. But it was mostly Tawil throwing the punches, Oosthuizen on the back foot, and occasionally Oosthuizen trying to push him away with that jab. Stand in front of you. Get your shots off first and then move. Is die tweede laaste ronde. Die klok het reeds gelei. Die manne is nog nie uit die hoek uit nie. Meneer Bukwana, die skeieregter wat toe kyk, maar baie smeermiddel hier oor die oë van Charles Oosthuizen en ook die neus, waar daar die snyplekkie is aan die regterkant van die neus. Alhoewel hy nie groot probleme veroorsaak nie, geen bloed op die oomblik. Here's a spring and Oosthuizen step once again as he moves around this ring, shooting out that left jab.
Tawil, who had fought from mostly an upright stance in the previous round, is beginning to bob and weave just a little, trying to slip beneath that jab of Oosthuizen. Geweldige aanslag daar van albei boksers. En ek dink Charles Oosthuizen het daar gegly. Hy het so half van 'n glimlag daar. Ja, 'n mooi openbaring van goeie gees daar tussen die twee manne. A relatively quiet round compared to what has gone before, although Tawil now beginning to barrage again to the head and the body. Ek dink dit is die houe wat Charles Oosthuizen op die oomblik die meeste vrees. Is daar die geweldige houe na die lyf toe, en vir al die regters wat Tawil slaan. Tawil wat houe ontvang nadat hy getref het na die lyf toe. Daai houe was agter die kop geweest van Oosthuizen. Oosthuizen almost lost his balance in his desperate effort to get away from Tawil there. Relax, take a nice deep breath and hold it, And again, hold it now nicely. All right, that's a good round for us. Yeah, that's the last round, boys. Last round coming up. You want that water? I want you to pace yourself for the first minute. And listen for my voice, Charles. Got it. Okay, he's going to come out smoking. Yeah. He's going to come out looking for a big knockout. So keep sharp. Hier het ons die begin van een van die belangrikste rondes van hierdie geveg. Albei boksers wat nou gaan probeer om die uitklop uit te plant. Charles Oosthuizen wat met 'n paar goeie kombinasies tref. If the men took a breather in the night, you can see why, because they let it all hang out here in the 10th. Paul Tawil wat ook nie op hom laat wag nie. Tawil het daar die regter ontvang en hy het gestruikel. Hy's in die moeilikheid. Charles Oosthuizen gee alles. Tawil is in die moeilikheid. Hy steek die toue. Charles Oosthuizen met die regters en die linkers. Kan Tawil uit hierdie moeilikheid uitkom? On our card, Oosthuizen needs a knockout to win, and he's going all out to score it here in the 10th round. Skeieregter Bukwana tussen beide. Tawil wat nog eintlik kans gekry het om te herstel nie. Baie goeie linker wat getref het van Oosthuizen. Laat in hierdie geveg Tawil in die moeilikheid. Tawil in a lot of trouble here in the 10th. Oosthuizen really has him in desperate trouble. Linker wat vir Tawil weer laat steier en hy volg het op met 'n regter, Charles Oosthuizen. Tawil wat self met 'n goeie linker in die proses daar getref het.
Oosthuizen laat mik, maar is moe boxers. An incredible fight back by Charles Oosthuizen as he's driven Tawil around this ring with a variety of punches, but still Tawil trying to fight back. Dis 'n absolute stryd om oorlewing nou. En hulle kraak van Tawil wat tref, terwyl hy die regters en die linkers ontvang. Hy's weer teen die toue. Tawil is hurt. Tawil is hurt. Tawil is dazed. And Oosthuizen is picking him off with just about every shot that he's firing at him. Tawil wat nog steeds alles gee wat hy het, maar hy's definitief groot probleme hier. As hy staande bly, kan hy dalk hierdie geveg wen. Maar hy het moeilikheid. Nee, ek het lanklaas so iets gesien. How Tawil has managed to stay on his feet during this round is an absolute mystery. He's taken a tremendous bombardment. Om hierdie kruip is die skare besig om steeds staande hulle skeie manne aan te moedig. Dis die einde van die geveg. Wat 'n skitterende geveg. Charles Oosthuizen en Paul Tawil, albei bly dis verby. Maar vir die oomblik terug na die ateljee in Johannesburg. You only have to be a caring kind of person to worry about what happens to your loved ones after you've gone. But you have to admit, AA Life have an interesting policy. They reckon too much assurance is about benefits after death. But what about during life? Who will pay for your youngster's university? What if you are disabled and lose your income? Will your pension cope with inflation? These questions can't wait for the distant future. They need answering here and now. Who better to help provide these answers than AA Life, the living benefits company. AA Life, because life should be about the here and now, not just the hereafter. The living benefits of AA Life. Wanneer die wolke om jou toe vou en jy donker vrees aanskou, soek jy 'n skouer om op te leun, 'n sterk hand om vas te hou. Hospice help terminaal siekes en hul gesinne om pyn en verlies met waardigheid te aanvaar. Help Hospice om ander te help. Jy soek 'n skouer om op te leun, 'n sterk hand om vas te hou. Welcome back to ringside, where we're waiting for the official decision in this fight. On our card, we've got Tawil ahead on points, but that was a desperate, magnificent fight back by Oosthuizen in the 10th round. As you can see from this replay, he hit Tawil with just about every punch in the book, Ladies and and how gentlemen, Tawil kept his the feet, scorecard goodness only knows. as seen by the judges. Judge Skutter scored the fight 98 Charles Oosthuizen, 94 Paul Tawil. Judge Martin scored the fight 95 Paul Tawil, 95 Charles Oosthuizen. Judge Sono scored the fight Charles Oosthuizen 97, Paul Tawil 95. The winner on points, Charles Oosthuizen. Charles Oosthuizen word aangewys as die oorwinnaar in vanaand se geveg. 'n Geveg wat alles uit albei boksers getap het. En op die ou end, Charles Oosthuizen wat dan hier seëvier. Dit was 'n wraakgeveg wat albei hierdie boksers wou gehad het. Ons groet en sê goeienaand vanaf die Portugese saal.